Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunze bisesengura kuri Pilot News TV. Uyu munsi twabateguriye inkuru ikomeye cyane, inkuru igaragaza uburyo ibibazo by'umutekano muke ndetse na politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari byambutse inyanja bikajya guhinduka ikiganiro gikomeye cyane mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Tekereza nawe kubona abanyapolitike bakomeye muri Amerika baterana amagambo ku rubuga rwa X bapfa impunzi ndetse n'abaturage b'abanyamerika bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese waruzi ko hari abanyapolitike bo muri Amerika batangiye gushyira mu majwi Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Sebarundi, ndetse Tshisekedi we bakamwita umunyagitugu ku mugaragaro. Ese waruzi ko umutwe wa FDLR wongeye kugarukwaho cyane n'abadepite bo muri Amerika bashinja uyu mutwe gukora genocide? Muri iyi nkuru yacu uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'iki kibazo, tugiye gusesengura amagambo akomeye yatangajwe n'umudepite witwa Joe Wilson ndetse n'ibyo yasubizaga undi munyapolitiki ukomeye witwa Stephen Miller. Reka tubisobanure neza kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo kugira ngo mwumve neza ukuri kwishi inyuma y'aya makuru. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo udacikwa n'amakuru yacu acukumbuye ataha. Reka duhere ku nkomoko y'iyi nkuru kugira ngo buri wese abashe kubyumva neza. Muri iyi minsi ishize mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC habaye imyigaragambyo ndetse n'ihuriro rikomeye ry'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge bari bateraniye hariya kugira ngo baze kugaragariza isi ndetse n'ubutegetsi bwa Amerika ihohoterwa, ubwicanyi ndetse n'akarengane ndengakamere bakomeje gukorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko rero ibi ntibyarekeye ngo birangiriraho, mu gihe bari muri imyigaragambyo basaba kurengerwa. Undi munyapolitiki ukomeye cyane w'umunyamerika witwa Stephen Miller yagiye ku rubuga rwa X atangaza amagambo akomeye cyane ndetse ari muri binyoma kugira ngo ayobye rubanda. Uyu Stephen Miller mu by'ukuri yageragezaga kwerekana ko aba bantu bari mu myigaragambyo ari impunzi gusa zaje zikurikiye inyungu n'ubufasha bwa Leta ya Amerika. Nyamara ibyo ni ukubeshya kuko abenshi muri bo ni abaturage bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwuzuye cyangwa US citizens nk'uko babyita, ariko bakaba bafite inkomoko muri Kongo ndetse n'imiryango yabo ikaba ikomeje kwicirwa mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'ibyo uyu Stephen Miller yavuze no kwerekana uko yashatse kubangisha abanyamerika, reka tubisobanure mu buryo burambuye nk'uko yabyanditse n'amagambo ye. Yavuze ko ku ngoma y'uwahoze ari Perezida Barack Obama ndetse na Joe Biden bafashe indege bakimura impunzi zigera ku bihumbi 120 bakazikura muri Kongo bakazituza hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko ibi byakozwe binyuze muri gahunda yitwa US Refugee Admissions Program. Iyi ikaba ari gahunda yashyizweho kera cyane na Perezida Jimmy Carter. Stephen Miller akaba yakomeje agenda asobanura yongeramo umunyu mwinshi. Yavuze ko mu mwaka w'1980 Jimmy Carter yasinye itegeko riha impunzi inzira yihuse yo kubona ubwenegihugu bwa Amerika ndetse n'ibyiza byinshi biza bikurikira. Reka turebere hamwe urutonde rw'ibyo byiza Stephen Miller yarondoye agamije kubyutsa umujinya w'abanyamerika kavukire. Yavuze ko iyo izo mpunzi zimaze guhabwa ubwenegihugu zihabwa uburenganzira bwo gutora kimwe n'abandi banyamerika bose. Yongeyeho ko bemererwa kujya mu nteko y'abacamanza b'abaturage bazwi nka juries, aho bafata ibyemezo byo guhamya icyaha cyangwa kugira bere abanyamerika. Yavuze kandi ko bashobora kuba abacamanza cyangwa abajudge ku buryo bagira ububasha bwa nyuma mu gusobanura no gushyira mu bikorwa itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu turere batuyemo. Ntiyagarukiye aho kuko yavuze ko bashobora no kuba abapolisi, aho bameya b'imijyi bashobora kubaha akazi bagahabwa ububasha bwo guta muri yombi abanyamerika. Uyu munyapolitike yashimangiye ko izi mpunzi zihabwa ibintu byinshi by'ubuntu birimo kwivuriza ubuntu, amazu y'ubuntu, ibiryo by'ubuntu n'uburezi bw'ubuntu.
yewe yavuze ko banahabwa amahirwe ya mbere mu guhabwa akazi ndetse no kwinjira muri kaminuza bizwi nka preferences in hiring and university admissions, ndetse bakarushaho kuzana n'abandi bantu mu miryango yabo byitwa chain migrations. Nkuko twabivuze mu kanya gashize rero, ibi byari ukuyobya uburari n'ikinyoma cyambaye ubusa. Stephen Miller yashakaga kwerekana ko aba banyamurenge bari bateraniye i Washington nk'abantu babarirwa muri za mpunzi baje kubera inda zabo ndetse no gushaka gufata ibyiza gusa bya Amerika. Yavuze haruguru yirengagije nkana impamvu nyakuri yari yabazanye y'akarengane gahari, kwamagana ubwicanyi ndengakamere no gushaka amahoro ku bavandimwe babo basigaye mu gihugu cy'amavuko. Abenshi muri bo muri abo banyamurenge ndetse n'abatutsi bo muri Nord Kivu, kuvuga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange, baraho barize, n'abakozi n'abanyamerika batanga imisoro kandi bakora imirimo itandukanye yubaka igihugu cy'Amerika. Abantu baje gusabiriza uku kubavuga nabi mu buryo bw'ibinyoma niko kwatumye umudepite witwa Joe Wilson, wari uzi neza ukuri ndetse usobanukiwe neza ibibazo byo mu karere, ahita afata icyemezo cyo kumusubiza vuba na bwangu. Uyu mudepite yashyize ukuri kose hanze ku byerekeye ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu buryo bwimbitse cyane, isegonda ku isegonda, kuko amagambo Joe Wilson yakoresheje ni amagambo aremereye cyane mu rwego rwa diplomasi ndetse na politiki mpuzamahanga. Joe Wilson abinyujije kuri X yasubije agaragaza gushyigikira aba banyamurenge. Yatangije ubutumwa bwe agira ati: abanyamurenge bateraniye i Washington bavuga ukuri kandi bagaragaza neza umunyagitugu Tshisekedi ndetse n'ingabo za FDL zikora jenoside. Kubwo gukora indi jenoside mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri politike ya Amerika si kenshi wumva umudepite yita umukuru w'igihugu umunyagitugu mu buryo bweruye. Joe Wilson yise Perezida Felix Tshisekedi umunyagitugu. Ibi bigaragaza ko hari abanyapolitike bakomeye muri Amerika bamaze kurambirwa kumenya ukuri ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa buyobora n'igitugu. Ikindi gikomeye ni uburyo yavuze kuri FDLR, yayise ingabo zikora jenoside. Yongeyeho ko izi ngabo zirimo gukora indi jenoside mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi bivuze yuko imikoranire ya leta ya Kongo n'uyu mutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda imaze kumenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga kandi bari kubyamagana bivuye kure. Uyu mudepite yakomeje ashyiraho ubusabe bwe bweruye agira ati: ndasaba Perezida Tshisekedi na Perezida Ndayishimiye guhagarika byihutirwa urugomo rwose kandi bagashyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro y'i Washington. Hari ibintu bibiri by'ingenzi hano. Yazanyemo izina rya Perezida w'u Burundi Ndayishimiye bitewe n'uko ingabo z'icyo gihugu ziri ku butaka bwa Kongo zifasha FARDC ndetse n'inkoramaraso za FDLR. Kuba umudepite asabye Burundi guhagarika urugomo bigaragaza ko uruhare rwabo ruzwi kandi runengwa na Amerika. Mu gusoza ubutumwa bwe, Joe Wilson yavuze ati: ibibazo biri muri Kongo bisaba ko bishyirwamo imbaraga n'ibikorwa bifatika na Kongo bwayo, ntabwo ari ugushyira amakosa kuri Perezida Trump. Ibi yabivuze kuko abashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa bakunze gushakisha urwitwazo bavuga ko ibibazo byabo biterwa n'amahanga cyangwa abandi banyapolitike. Joe Wilson arababwira atomora yuko leta ya Kongo igomba kwishingira inshingano zayo igahagarika imikoranire n'imitwe y'iterabwoba aho kurebera n'abandi. Iyi nkuru ntabwo kuba abanyapolitike ba Amerika bari gukoresha amagambo nka jenoside bakita Perezida wa Kongo umunyagitugu kandi bakavuga beruye ku mikoranire ya Kongo n'u Burundi mu guteza umutekano muke, bigaragaza impinduka mu isura y'iki kibazo. Imyigaragambyo y'abanyamurenge i Washington yatanze umusaruro kuko ijwi ryabo ryumviswe n'abakomeye, nubwo hari abashatse kuyobya uburari babita impunzi zishaka iby'ubuntu gusa.
mwebwe se mubona ibi bizafata intera ingana iki? Ese murabona ubutumwa hari icyo buzagabanya ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo? Musiga ibitekerezo byanyu hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comment section down below, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabakunda, muri abagaciro.